Dobry wieczór, poczytowani patracze. Witajcie u jeszcze jednym wydaniu emisji Dobry wieczór Vojvodino. Dneška večer u našem studiju host predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacoh Slavko Rac. Witajcie, dziękuję, że ste prišli dneška večer. Preprovadzi određeni čas s nami, a išeljem našim patračom da povem, že tema našej rozvarki bude i pririhtovanja za predstojace Veljka Šveto, to znači išće jedan dzenj Rusnacoh, ali i počatok roboti Nacionalnog sovitu možemo povezu novim zvolanjem. Iše raz vas privitujem u našem studiju i evo, že malo ta nacionalne šveto, či mi už taki stari, že nam prehodzi bar švitko čas, či na ise je teljo podiji prezrok, že keď še ohľadneme, vidíme, že to raz, dva prešlo. Pravda, že stvarno čas švitko ljeci, jako da sme nedavno stretli pred švetom u Novim Orahove. Osme nam pošore prihodzi šveto, ktoré budeme preslavljovať centralno u Verbaše. I nazdam się, że bude isto takie udatne, jak co byli poterašnji šveta. Ukazalo się, że bardzo dobre, że sme napravili toto šejtanje, jak da povem, preslavi centralnej, zato że to pobudzi lokalnu zajednicu i motivuje okreme ľudzov, ktorí się tam angažuju i vidno, že posle toho je odrezeni rezultati. Kad bi še teraz predlužela taka praksa, za teraz nie pričini, že by to nie bolo tak, šlidujúci na šore kuljanci, tak? Ale ešte jest drugi mesta, ktorí čekajú, že by oni boli domašni takej preslavi. Za sljedući rok planujeme, že by to bola opština Kula. Musíme tako zvoditi zrahunkavi o tim, že da nje obtrhujeme i lokalnu zajednicu každý rok. Takže s tým šejtanjem roztrhujeme tako i lokalni štretki. Teraz máme Verbas, posle toho by sme planovali Kulu, a potom možemo da še vracime znova do Srimu, da Bikičanje majú teraz novú područnú kancelariju pred par rokami i oni vyraželi žadanje, že by možemo zvoni mali u dohľadný čas centralnu preslavu i možemo by sme zakončili vecka zo Suboticu. To celý cyklus od všetkých 11 centralnih preslavov po naših područných kancelarijoh i nazdávame še, že vec môžeme rozpočať dalej ponovo sljedujući kruh. Novi ciklus. Novi ciklus, hej. Predkladam, že by sme patreli teraz na chvíľku, že by sme patreli, jakže Verbašane pririhtujú. To už pririhtane, ale ostatní pririchtovania, že sme zaznačili, keď sme ich naštiveli u sali, u kotrej še to bude otrimovac. Molim príloh. Teater Cijenjoh pred filmskim platnom bioskopa u Verbaše bola jedinstvena nahoda, že bi še na bini spomnutoho objekta našli aktere predstojacej centralnej švetočnosti Dňa Rusnacoh. Aktere, kotri 17. januara večer budu hliboko dzeška u Cinju, daljeko od očoh naščiviteljoh, ali bez kotrih bi švetočna akademija ostavaljem na paperu. Mija Karpati máme svoju salu, da povem, ktorá u to sreše mičce šime, ali sme boli dumanja, že ona nije dos komfortna i njema to tu sjetočnu notu, co bi trebala da ma cala akademijata i to zmis, to je prostor i zmis, ktorý še bude tu prikazovať. Takže sme od lokalnej samoupravi mali jak pomoc dva varijanti, to bola Veljka hala Centra za fizičku kulturu i to bioskop Jugoslavija u kotrim še teraz nahodzime. Odbor rozmotrao všetky opcije, vymerali i priniesol odluku, že ipak bude u bioskopskej sali, ktorá da povem opštinska, takže nam opština Verbas ustupela to prostor da organizujeme akademiju. Budu máme, že ona stvarno sjatočna i že prava stvar bude za tu akademiju da še ona odviva tu. Sala tak na perši popotrunog fina i atraktivna, međutim za našu potrebi televizijski, znači za potrebi znimanja je dosta nefunkcionalna. Nemame baš veljo prostoru, že bi sme všetku svoju tehniku tu postavili i teraz po pravde da vam povime stojime i bar rozdumujeme, že jak toto všetko treba vytvoriť, a že by slika bola korektna i dobra za televiziju. Máme da to problemi, ali ja še nazdam, že rešíme uspešno. Dumali sme, že Veljka sala, to je sportska hala Centra za fizičku kulturu, barz Veljka. Nie znali me, jaki budu, da povem, hvilja toho 17. januara i že keľo by publiky bilo, takže sme še bali, že še publika straci, bo to barz veljki prostor. Takže dumam, že sme vybrali najljepše rješenje za akademiju.
pre par godine bili smo u Mitrovici, u Đurđevu, prošle godine u Orahovu, da ne nabrajamo koliko smo radili, ove godine smo u Vrbasu i radimo u ovoj prelepoj sali Vrbaškog bioskopa koja je fina, mala, lepa, intimna sala, malo za nas, za televizije, suviše skučena, ali imat ćemo jednu drugačiju atmosferu od razlike Mitrovice koja je bila u pozorištu, pa smo imali malo veću scenu, raskošnije, ovdje će biti intimnije, mnogo sa puno finih detalja i mislim da će ceo snimak i ceo prenos da će biti jedan lep, mali, fini, lep ugođaj za nacionalni praznik. Evo dneska šezim u publiki, dok 17. hej budem na bini so s nacionalnim orkestrom, z kotrú še, jak i veli, prešli roky pririchtujeme za Deň Rusnácoch. I chcel bym povedať, že budeme, jak i prešlých rokoch, provádziť našich solistov, duety, budeme chor provádziť i pririchtujeme, nazdávame še i namáhame, že by bola programa fina i interesantna. I to što týka nacionalnog orkestra, sem povez, jak i vše, i toho roku budeme mať jedno nespozivanje, co što dotýka repertoára, znači tako sprilichtame coška, že by bolo interesantné, že by ľudia mohli používať u zvukoch nacionalnog orkestra. Jak društvo máme 12 minuti da ukažeme to najljepše co máme, takže pred društvo bude žridlova, ruska židrova grupa, vyvodziť jednu kompoziciju, a bude ju provadziť naš karpatski orkestar i budeme mať jeden duet, veteranoh da povem, i budeme mať dva mladi hlasi, ktorí budu solisti, jak da povem, i vyvedu dva ruski špivanki. Mena naj ostanje po teraz jak da mala tajna i da bude nejaké, da povem, iznenadzenje na tej akademiji. Tiž tak akademija bude mať jeden skeč, ktorý vyvodzi jeden verbašćan naš, a budeme mať i naš hor karpatski, ktorý bude intonovac dva himni, to jest 3 sjetočni pisnji. Pa najveći izazov spojiti sve te celine da to izgleda kao jedna gotova emisija. Znači tu imamo i Narodni nacionalni orkestar, i mali tambureški sastav, i grupu pevača, i soliste pevače, i recitatore koji govore neke ozbiljne recitacije, ozbiljne pesme, i imamo i satiričare. Znači sve to uobličiti da to ima svoj tok, svoju neku amplitudu i da ta emisija na kraju od tih sat vremena, sat i po vremena, da bude jedna kompletan i kad gledalac gleda kod kuće da mu to logično bude i da uživa u stvari, da ne razmišlja zašto je sada ovde, zašto je ovde, nego da ta jedna emisija, ceo ta bude jedna fina, ugodno provedeno veče uz televizor i da se osjeća normalno. Da je to slavska emisija, a ne samo zabava za celu porodicu. Dakus máme problém so prostorom, bina dakus menša, takže co što týka členov orkestra, číslo nebude také veľké. Co by my ľubili normálno, že by nás bolo co veci, že by bol bohatší zvuk, že by bolo to i kraše zvučalo i tak dalej, ale uglavnom my še zmestíme na toto binočku, dúmam, že nám bude príjemno. Orkestar bude mať 18 členov toho roku, zo mnou s dirigentom 19 i nazdávame še, že bude príjemno. Do ekipa reportažnih kola, kamermana, obično se vide ljudi koji su za kamerama, ove ljudi koji su u publici vide ljudi za kamera, to je puno ljudi koji sede u kolima, koji brine o snimku, o vezama linkovskim, o tehničarima magnetoskopa koji sve to snime na svoje mašine, mikse slike koji sve to pretopi s jedne kamere na drugu kameru, znači ogroman broj scena, da ne boravim scenu koja će ovu binu da preuredi, znači od jednog bioskopa u jednu pozorišnu scenu. Znači, puno ljudi, to je jedno 50 ljudi i onda kad se mi pojavimo tako ogromni, malo i uplašimo ljude. Nije samo da dođemo kao dobri i dragi gosti. Za milih patračoh ljem išće raz povtoric
i najaviti, co ih očekuje i co može očekovati za Verbaše. Znači, na 10 hodin počinaju sportivni baviska, domašnji KPD Karpati, od 13 hodin máme etno stol, gdje posle etno stolu počiname z takvolanú umetnickú programu. Na 15 hodin máme výstavu Gšveng, mlada maľarka, ktorú všelijak chceme promovovať, práve Šveto i nacionalna preslava Rusnacoh ideálna nahoda za také daco. Posle toho máme od 15:30 znači promociju monografiji Rusnaci u Verbaše, mesto trimovanja gimnazije Žarko Zrenjanin. Očekuješ i taka jedna autentična inšaka promocija, učast, bude jedna kulturno-umetnička programa u najavi, ktorá porihtana, gdje posle toho šlidzi, znači 17 hodin máme službu Božu, cerkva u Starim Verbaše, a od 19 hodin, znači prostoriji i znači centralna galerija u kulturnom centru Verbaše, Maršala Tita centar, promocija katalogu Karpatski mit Vladinja Radija. Posle toho, toto co rihtame, a možem slobodno povesti rok, a to z tej nahodi 20 hodin Centralna svjetočna akademija, kinozal abo bioskopska sala bioskopu Jugoslavija, znači od 20 do 21, 15, 20, znači kolo 70 minuti programi Svjetočne akademiji, gdje zaverame i zakončujeme programu u 22 hodin šlidzi tak volani Svjetočni koktel, Centar za fizičnu kulturu Drago Jovović, gdje zaverame tohoročnu centralnu preslavu Dnja Rusnacov u Verbaše, znači gdje ide druženje, ide jednostavno s dvoma tamburovými orkestrami, ktorý domašný hotel, znači porichtani bohatý repertoár, gdje se zavera i všetko toto, co sme mali prez celodňovú programu, zaveráme tohoročnú centrálnu proslavu Šveta u Verbaše január 17. 2015 roku. Vítajte i čekáme vas. Evo, čuli sme, že jak čeču pririchtovanja, čuli sme s jakima še problemami stretaju domašnji organizatore, čuli sme i direktora zavodu, koji je praktično glavni financijer i najveću čast kolo organizaciji toho Šveta ma, tak poveme, na svojih plecoh. Očiljadno, že nije jedini problem toto, že še ponosuju našo kolegove z televiziji, že tam tako cesne, jak su to hvarali dirigent nacionalnog orkestra, ali budze vypatra cesno i z druhog boku, odnosno u publiki. Očiljadno, već jak 250 povlanki poslati osobom, ktorí nam prezrok veľo znača i do ktorých nam stalo, že by nam prišli na preslavu. Nigda nie było také veľké odvolovanje. Veci, jak 200 ľudí potvrdili, že žedajú prisustvovať centrálnej preslavi našeho Šveta i budeme mať problem so zmjestenjem, bo je 150 mjesta za šedzenje u bioskopskoj sali. I bude postavljen video bim u holu opres sali i budeme modliti všetkih, co majú kus veci strpenja, že bi visokih osov pušćeli, že bi mali svoje mjesto za šedzenje, a že bi nevti drugi poprovadzeli, može bu z boku ili može bi postali to tu jednu hodinu. Hvarja, že čeljac njebesna, hiža njecesna, vjerovatno, že bude jegodi každog roku v odrezenih knjivnikoh, kto zde šedzel, ali všetkih modlim za rozumenje. Думам, že odluka bola dobra, že še pojde do menšej sali, jako da sme še teraz rozplinuli na 2,5 tisíca šedoviskoh u sportskej hali, gdje bi sigurno nije patralo tak sjatočno i tožestveno, jak to bude u tej sali, ktorá vybrana u tim. Nazdam še, že i našo preslavi po naših mestoh u lokalu isto budu taki sjatočni i budu isto naščiveni. Preto venjih povolujem, že bi poprovadzeli na ruten presu jez rozporjadok, u ktorých naših naseljenih mestov i u naših područnih kancelarijah, kedy še budu otrimovac lokalni preslavi, že bi sme i na tot sposob zveličali toto našo Šveto.
Widzim, że już po wielu roki to się dożywiuje bardzo точно i ludzie dziecznie przychodzą. Możemy powiedzieć, że są prowadzili i u Nowym Sadzie, u Kucury, u Đurđove. I w tym roku, nažal, mieli mali incydent u Kucury, kiedy pan Fejsa otrzymał jednu tribinu mjesto preslavi, ale nie bude to jakvarim preprečenje, že by sme toho roku to porobili ljepše. I povolujem, že by to še vyhasnovalo jaka sjatočna hviljka, že by sme na hviljku zabuli všetky naše odredzeni neskladanja i neporozumenja, ali že by sme u tim duhu zajednictva, toleranciji preslavili to našu šveto i vidim, že ljudom to še veci znači. To je jakeši nacionalne dostojinstvo še podzivuje, mladež se še veci zainteresovala, po to, kad nam šveto pa dalo robotni dzenj, već kao oni še pitali, že će muša pojść do školi tedi kad nam nacionalne šveto i zostim sigurno, že ukazali, že im to šveto coška znači. Povolali se teraz na toleranciju, na duh toleranciji, a spomni se i jednu prislovku. Či to ta prislovka i duh toleranciji može charakterivuje počatok roboti povedzme nového nacionalného sovitu? U počatok, že nie u potpolnosti tak. A jedno je, že každý počatok češki. Dok še tako z nje uhodám. Evo ja to hovorím zato, že mám iskustvo od prešloho mandátu. Všetko išlo otprilike po istim scenariju jagodi pred 4 rokami. Keď pamätáte, že predsjedatelja sme zo strecoho razu vybrali prešli raz. Evo, teraz sa to slučilo na perší schádzky zrazu. Takže možno sme kus napredovali u tim všetkým, ale celkom rozumljive, že odredzeni ľudia vidza jednu drahu na rižni sposobi. Ja vjerujem, že všetci máme istý cilj. Teraz do toho cilja to dochodzi na nejaký druhý spôsob i duma, že by možno on znal lepšu drahu. Ja bol porihtan i otvorený za všetkých da vyloža i svojich kandidatov i svoje vidzenje, že jak bi nacionalni sovjet trebal robiť u tim sostave, u tim novim mandatu. Nažalj, odvolali šeljem par pojedinci. To bola ruska inicijativa, mladež i Krestovska listina. Oni še odvolali i ponukli svojih kandidatov, takže sme toto, co nam bilo ponuknute, vybrali i konstituovali sme našu teraz na prešli schádski šitski odbori. Dakuž razlikujeme u odnosu na prešle zvolanje. Rozdeljeli sme mladež i sport okreme, takže sme vidvojeli Bavicka Jaši Bakova, že bi bol celkom jedno okremne celo u ramikoh nacionalnog sovitu. Vidjeli sme, že to potrebne, že bi sport mal ipak samo sebe še staral, že bi še mladež mogla veci vykazati u svojih odrezenih aktivnostih. No, ne chceme im mi starši narucovati, že co bi oni trebali robiti, ali že bi oni mali potpolnu inicijativu i že bi mali svoj budžet, pa naj ho rozpodzelja. Ja ih unaprijamoval u tim, že bi trebali to hasnovati možda na odrezeni putovanja, co sme nemali u prethodnim sostave, nje išlo še nigdje. Treba, že bi še pošlo i na Zakarpatje i do Slovatske i že bi še vidjeli to ti naše korenji. Sam po sebi znam, že dok sam nje hodil tam, nje to čuvstvo rusnactva. Kad pojdete, kad vidite, celkom inčak doživujete vecka svoje pohodzenje i svoje rusnactvo. Takže mladim to potrebne i думам, že ih u tim naprijamime. Drugi odbori, ktorý sme ešte napravili, to u odbore za urjadove hasnovanje jazika i pisma, sme formovali dva pododbori. Jeden bi še trebal baviti s prepisanjami, bo obično tu nam še gledaju iz boku ministerstva i iz boku drugih državnih institucijah odrezeni inicijativi, dumanja, a dozi je malo fahovcev, co še su baš okreme angažovati na tim polju. I zato sme rozdumovali, že Miroslav Kereždi še prilapil, že bi on predvozil teraz to pododbor i že bi formoval kompetentnih ľudí, ktorí by davali odrezeni i zakonski inicijativi i ktorí by reagoval na odrezeni nepravilnosti, lebo dacoki će dotika povedzme rusnacov u kontaktu s državnima institucijami. Ali i dumanja keď će gledaju dumanja. I dumanja keď će gleda, že bi to boli fahove dumanja, že bi to ipak bilo obdumane na jedan fahovi sposob. I drugi pododbor, to pododbor za demografiju. U prethodnim sostave pred 4 rokami to Mađari prvši napravili i ukazalo še jak dobre. I to bola inicijativa teraz Mikoli Šanti, ktorú sme všetci potrimali. On še prilapil, že formuje to pododbor. Takú z veci uključeni povedzme cerkva, pretože oni majú možda širši kontakt s ľuďmi
i matrikuli i všetky drugi knižky evidentirani našo dzeci, ktorí pokreseni, a tiež i pre druhých inštitúcií državných, len tu še bardzo bavame pre zakonski predpisanja, ktorí musíme merkovať, nešmeme praviť nacionálne spisky. Zato, že pán Šabić, ktorý má tot još odbor vola za dostupnosť informací, takže ako jeho odbor vola, spozoril, že še ne môžu praviť nacionálne spisky. Takže to musí byť na dobrozečnej osnovi rodičoch, ktorí žadajú, že by nacionálny sovjet mal u evidenciji ich djeci, že by sme še o tých djecoch starali na spôsob, že da vidíme, že či sú upisani do naših ruskih odzeljenjog, da ih na toto povolame, spozorime, eventualno finansivno pomožeme i da nam to bude odrezeni cilj i da nam to bude odrezeni prioritet. Takže to ti dva pododbori domam, že budu davati jedan novi kvalitet. Pravda, zostim sme prešireli jednu bazu ľudzov, ktorí by teraz kolo nacionalnom sovitu boli angažovani. Odbori za kulturu, domži ih je 14 odbore za kulturu, 13 u odbore za obrazovanje. U informovanju domžiljem 7. Takže nazberaš okolo 100 ľudzov, ktorí budú angažovani u ramikoh nacionalnog sovitu po rišnih odboroch. Činimo se, že také veľké číslo ľudzov bude funkcionálne. Zažem teraz, keď opatríme, že u jednom odboru, napríklad je 13-14 osobi, za kvorum neobhodný 7-8, či to bude hamovať z robotu tých odboroch? Bolo i taká, da kedy prislovka, u stvari to politična praksa ukazuje, že keď chceš da zanijec vas da jaké pitanje, formulujemo odbor za také pitanje. Teraz, či ne padame da ako može biti do opasnosti, že še to može slučiti také veľké číslo ľudí uključene? Všelijak, že keď veľké číslo ľudí, že može usto potrebne veľa veci strpenja i veľa veci toleranciji, že bi še to odbor funkcionoval. Ali pa keď sme formovali, povedzme, odbor za obrazovanje, máme 3 ovodi preškolskih ustanovi, ktorí majú odzeljenja po ruski. Šor bi bilo, keď chceme akcent položiti na predškolske obrazovanje, že bi zo všetkih troch boli predstavitelje z tih troch odzeljenjog. To znači už trojo. 3 osnovni školi, gdje ešte vše máme na ruskim jaziku odzeljenja, to už 6. Keď vežnjeme, že máme gimnaziju, to 7. Treba nam z visokog obrazovanja to už 8. Vežnjeme fakultativne vyučovanje jazika, to 9. Vjeronauku, to 10. Ne znam ko su varili sme, že bi iz boku studentov trebalo da koho uključiti do odboru, bo i oni imaju odrezene svoje vidzenje obrazovanja. Takže ne može jednostavno vyhábiť odrezenu oblast, a da očekujete, že već kada pokriju šitski segmenti u povedzme u obrazovanju. Takisto i za kulturu toho roku sme napravili da kuzinčak nje išli sme da bude teritorijalno dobro pokritos členoh, ali sme baš išli na to, že bi fahovci z odrezene oblasti u kulturi, znači či to teater, povedzme, či to muzeji, či to biblioteka, či to taki arhivi, že bi to boli ľudze z tih oblastov, ktorí u svojim každodnjovim životom še so s tim zanimajú. Konkrétno robia ti konkrétni oblasti i da zdám že to dá nový kvalitet, že budeme teraz veci profesionálnejšie pristúpať k tomu. Dakle, da vykročíme z toho amaterizmu. Znači, nijak ne zapostavíme robotu u naših kulturno-umetnických društvoch, bo dogod kulturno-umetnických društva žiju, dotlja na tih prostoroch tam jest i Rusnácoch i coška še zbula. Ale musíme še barže, jak v zajednicach, ktorá še malo číslenša, i na tým, že musíme vykazovať še vyšší úroveň kvalitetu. Ostaňme ešte dakle na tej organizacijnej struktúri nacionalnog sovitu. Tu bolo i određene premenky, keď by sme mohli povesť od hore. Jezde po jednej premenky i u tým smislu, že bez ohľadu, že pre 4 rokami že, tak poviem, apelovalo, že by nebolo profesionalizaciji veci, jak co treba, premenjalo še dacu u odnošenju na prethodni nacionalni sovjet. Teraz posle tih 4 rokov zažde máme jednu premenku. Bešedujem tu o jednej osobi, ko tu budeme mať ešte, da tak poviem, nacionalni sovjet bude finansovať. To može moglo vyvolať zrižni komentári bez ohľadu, že robí osobi, koja dokazala svoju robotu i na humanitárnym i uopšte u svojim profesijnim angažovanju.
але повedzme, co teraz був мотив, že ste še odlučili za také daco, že by ste mali ще jednu osobu, котра буде placena i na jaki spôsob vi očekujete, že še to bude valorizovac s takým novým kvalitetom, povedzme, nacionalnom sovitu? Toto su me motivovalo, to uglavnom da nje zvekšame číslo. Pretože my mali doteraz pravnika angažovanog u nacionalnim sovitu i mali sme tehničnog sekretara. Keď vežneme, že dobrого pravnika mušice dobri placic, bo dobri pravnik ljevo pojde za sudiju, ljevo pojde za advokata, ljevo pojde do jakih velikih firmi nisu, ljevo tak za robic. Mi še opredzeljeli za to, že bi sme kus povekšali placu tehničnom sekretarovi, že bi šitski to ti pravni roboti bili objedinjeni u jednej osobi. Takže u principu mi ne budeme imati veci jak od prešli raz ih bilo troje zanjati, znači finansijno rahunkovodstveni roboti ukončovala jedna osoba i mali sme sekretara, imali sme tehničnog sekretara. Teraz sme mjesto sekretara urucili, že bi predsjedatelj vršnog odbora bol zanjati stajemno u nacionalnim sovitu, baš pre toto, že ja 4 roky robil jak volonter i verce mi ne postarčil sam. Veľa raz som nebol tam, gdje može ustrevalo, že bi bol. Prebace, či to znači, že to ti boli u pravu, kotri vas pozorovali pre 4 rokami, že to še hodno slučaj? Hej, že to jednostavno osoba vystanja posle toho. To ne može biti na dvoch celjoch. Znači, po toho, že ja i pokrajinski poslanik, imam svoju privatnu firmu i privatni obavjazki i stvarno bilo potrebno, že bih toška permanentno každý deň robil to ti roboti i že bi bol ľudzom na raspolaganju, bo z všetkých našich 11 područných kancelarijoh neprerivno jest odredzeni problemi, za ktorima še treba zočiť i ktorý treba rišovať. Dúfam, že to Željko, o ktorým sme bešedovali Kovačov, robili u opštini Kula, jak dočasovi predsjedatelj skupštini opštini Kula i ukazal še jak reci na humanitarnoj oblasti i dúfam, že je jeden dobri operativec i že on to hozen postignuc i bude sigurno vidno i u kvalitetu roboti nacionalnog sovita teraz u neohladzacim periodze. Treba toška, že bi neprerivno motivoval ľudzoch i že bi ih na određeni sposob upominal. Ajde u počatku mandata išće šitski máme dobru dzeku i šitski máme entuzijazem, ali obično še to vidzi u drugoj polovki mandatu, že priđe do zamoru materijala. Ľudzom otprilike opadnje određeni entuzijazam i tedi potrebne toti roboti zveric ľudzom, ktorí profesionalno zanjati i ktorí vecka budu to spoljnovac do kraja i vyprovádza šitski toti aktivnosti. Ale svidomi se, že jazi komentari automatski druhого tipu. Znamo, že sme mali vyberanky preslikani, da ne povem, politična situacija u velikej državi še preslikuje na jeden mikroplan, na plan nacionalnej zajednici i tu je okreme okolo tih vyberankov, ktorí z jedného boku boli interesantni u taktičnim zmislu, že kto jakže spravoval, že teraz celú tú pripovedku patrí z uhla, že či to teraz nie vracanie dajakých usluhoch, ale jak vi to teraz patrice? Ja patrím na toto, že kto bol najoperativnejší i kto najveci má chvíľkovo času, že by toto robil. Dachto kto, povedzme, pokrajinski poslanik alebo republični poslanik, sigurno že ne može pošveciť teľo roboti, ktorá pohľaduje celého človeka. Znači, to še ukazalo, že takí obovязки teraz, ktorí nacionalni soviti dobili i na ktorých še bazuje robota, potrebujú celého človeka. I eto, dúfam, že za tú kombinaciju, kde finansijno računovodstveni roboti bude ukončovať isto jedna odvičateljna osoba, za ktorú ja mám potpuno doverije. 4 roky sme bezprekorno robili, máme 4 roky i dumanje revizorov ovlastenih. Dúfam, že to isto bar zvažne, pretože za državným peniežom, keď će robi, bar treba biti ostorožni. Zato, že predpisanja taki i o tenderoch, i o namenskim potrošenim penježu, i o pravdanju šitskih sredstv, ktorí še dostanju iz republiky, iz pokrajiny, iz lokalu, a obično prešlidzujeme penježi ľudzom, ktorí amatere, i u kulturno-umetnickih društvoh, i zvonka tih društvoh. Často ne vraca nazad daki rahunog, ljevo dacu i vecka tu problem. Toška muši
permanentno, o tim zbadzi starac še i Merkovac, da to všetko bude v ramikov zakonu. Nješka šlísky teren, keď še robí o državnim penježu, muši biti zbars odvičatelji. Takže, a druga robota, to ta pravna, ja potpuno doverija mam do Tanja Arva-Plančak, ona robila 7-8 roki u Nacionalnom sovitu i že to tu materiju bars dobro upoznata, provazi všetky zakonski predpisanja i so s pomocu teraz toho novoformovaného pododboru za upravu i predpisanja, gdje bi sme oblapeli jedno číslo fachovcov, profesionálcov, co še s tim zanimaju, dom, že budeme dobre koordinovati i že to nam bude jedan novi kvalitet u roboti. I teraz, kad bismo predložili u tim tonu, spominajući dajaki penješ, povedzte, kjelo postoje možljivosti, že bi sam nacionalni sovit še nje operal jedna sredstva, spomni se državni penješ, ali že bi na dejaki sposob, uključujući še do dejakih projektoh, znamo, že máme dva potpisani kontrakti, jeden kontrakt o sotudjistvu, teraz bešedujemo o kontraktu koji potpisala pravda pokrajinska vlada, odnosno, da tako povem, pokrajina, z oblastsami u Ukrajini, odnosno Zakarpatju, odnosno u Slovackej, s Prešovskim krajom, že teraz máme i jednu karičku, koja nas spaja s Evropsku uniju, poštredno, že Keľovec še tu daki otvaraju možljivosti, že bi i nacionalni sovjet prez dakih projektne finansovanje mohol i zarobiti zdaco. Zadumka nam bila taka, nelehko bilo potpisati taki protokoli i toti sporazumenja. Procedura, malte ne, jagodi međudržavni dejaki sporazumenja, jedna ambasada, druga ambasada mušela rozpatrac, jedna administracija, druga administracija, to potrvalo skoro po rok u tih prihtovanjah, sporazumenjah. Voni ramikovo, voni jeden ramik toti sporazumenja. Teraz treba jih operacionalizovati na to sposob, že jedne ustanovi z našoho boku, povedzme jagod to teraz Zavod za kulturu naš vojvođanskih Rusnacov, i na Zakarpatju jih državni ansambl, povedzme Zakarpatski narodni hor, na tim urovnju teraz treba že više konkretno porobilo. Lebo naš teater Petra Riznića Đadji s teatrom Aleksandar Duhnović u Prešove. Teraz robíme na tim, že bi i naš filozofski fakultet, povedzme s univerzitetom u Šoroze tiž potpisal direktni protokol, lebo direktni kontrakti, že bi već toto finansovanje bilo veljo olehčanje. Mi máme teraz situaciju, že z Zakarpatja mali sme jednu školjarku, vola se Lesija Čepa, ona bila 4 roki školjarka našej gimnaziji, jedno bar sovisne i dobre dzivče, ktoré zakončilo našu gimnaziju i žadala nastaviti na filozofskim fakultetu dalje školovanje. Mi še povolali teraz na toto sporozumenje međuregionalne, međutim fakultet varal, že jim treba direktni kontakt s jih bokom, že to nedostatočno, teraz, že vlada Vojvodini potpisala s Zakarpatjom. Ale teraz še bude pravic tako volana čeranka studentov. Mi dobijeme kvotu najvjerojatnejše, že 5 studentov ročnje, že bi naša katedra za ruski jazik še nije zahašela, ali budeme vidjeti, že ktori nam potrebni na ih univerzitetu fahi, kadri. Mi máme dva zainteresovani za teraz školjaki, ktorí žadaju studirati folkloristiku, jedna z Kerestura, jedna z Đurđova. I da vidíme, že kto bi išće žadal, že bi popolnjoval vecka ročnje, mi rozpišeme konkurs, budeme vyberati, že kto má najljepši preduslovija i već na taki sposob budeme konkretno robiti. Povedzme, teater Aleksandar Duhnović zečnje sel priz do nas na naš festival Petro Rizni Đadja, ali mali problem i u njih s penježom. Teraz mi še povolali na toto sporozumenje i pan Hudji, ktorý im tam predstavlja ich pokrajinsku administraciju, varal, že šljebodno še može povolati i on bude znošiti stroški jih putovanja tazi. Co jedno olehčanje, znači to nam dava možljivosti švičoj komunikaciji i ljehčejšej povjazanosti. Co še dotika velikih projektov evropskih, tu robíme teraz jedno s Centralnim institutom za konzervaciju u Beogradze, gdje naš Jašo Striber, profesor, ktorý doktor fiziki robi i ktorý
uspel animirati svojih predpostavenih, svoju direktorku, že bi pomogla Rusnacom na sposob, že bi prez rekonstrukciju naših istorijnih važnih objektov, jak su povedzme Keresturska katedralna cerkva, lebo stari Miškov mlin u Keresture, lebo najstarša ruska hiža u ruskim Keresture, ktorá nažalj prepada pre majetkovo-pravni odnošenja, lebo stara Đurđovska škola, a i pijati objekt to ljetna vladečevska rezidencija u Šidze. Teraz všetky to ti 5 objekti vošli do jednog zajednickog projektu, ktorý budze prezentovani Evropskej uniji i budzeme hledati sredstva za ih rekonstrukciju. V rješenji sme podnjesli vimohu Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, že bi nam finansoval pravenje projektu u 3D tehniki, znači všetko to budze znjate. Keresturska katedralna cerkva už znjata, kad patrice na kompjuteru maci čustvo, že se nuka u katedrali. Znači to u 3D tehniki više šeitace po prostoru, hoć šedice za kompjuterom, a tak isto se porobiti za všetky drugi toti objekti, že bi sme mali porihtanu dokumentaciju za evropski projekti. Znači manastir Žiča i toti našo 5 projekti budu kandidovani spred toho institutu u Beogradze za sotrudnictvo s partnerom Buze Italija u tim pohľadze i to bude prezentovane dakle, do aprila toho roku Evropskim fondom i ja še nazdam, že konječno bi Rusnaci mogli vidjeti perši penjež z Evropske unije, bo do teraz sme stanovim pripovedali, že evo to bi dobro bilo, jak bi sme krašte to ljubeli, ali konkretno išće nikda sme ne vyhasnovali to tu možljivost. Teraz думам, že nam to perša konkretna možljivost, za ktorú ja občekujem potovo, že Jaša Striber má iskustvo, keď robili ich opremanje toho institutu na zahal veľký penjež z Italiji, z Evropske unije, par stotki tisući evra to vyhasnovali. Takže penježu je, treba dobri projekti i treba to obdumati. Думам, že sme jak zajednica, mikrozajednica atraktivni i že to ljem treba z nas dobre plasovati i na to sposob vyhasnovati. I teraz na koncu rozvarki sam vas zamodljal za ocenu, co domace, že vam bude najveća spokusa, vyvolanie. Najčešći cilj vytvorili u teraz šljedujúcich 4 rokoch? Najveći kolo čoho žadame še angažovati to za zbirovanje djecoh u predškolske ustanovi. Evo tu bim apelovali na vas, jak medijsku hižu i na Ruske slovo i na radio, na rusku redakciju, že bi sme to mali permanentnu akciju motivovanja rodičov i že bi djeci upisovali do ruskih odzeljenjov. To ljudje ljube vidjeti svoje djeci na televiziji i sluhati ih na radiju i думам, že bi to bol jeden sposob, že bi sme animirali rodičov i že bi sme im potolkovali, že robota u malih odzeljenjoh, to je jedna velika prednost, že to nje mana, kad vam djecko hodzi do odzeljenja gdje je 5, 6, 7 djeci. Že vecka vospitač, ljubo učitelj, ljubo nastavnik može polnu povahu pošveciti vašomu djecku i vašo djecko še može kompletno vytvoriť. Mi kad hodzeli do odzeljenja, ktoré malo 30 djeci, velji talanti, lebo velji djeci su bili podsahnući, ostali dješka z boku, nje bilo im data nahoda, že bi še vykazali i može buc velji talanti pri tih djecoh ostali dješka nevyraženi. Teraz, jak to potolkova s ľudzom, že še na zahodze to okreme placi, že bi to individualno robil so svojim djeckom, a mi tu máme tu možljivost, jednostavno ne žadame vyhasnovac, bo jakišik trend u društve teraz chvíľkovo, že bi še djeci upisovali do serbskih odzeljenja. Mi máme situaciju, že povedzme u Kocure, da kedi i Bosanci i Mađare bešedovali perfektno po ruski i to nje bol nejaký problem. Dneška máme situaciju, že nam ruski djeci nje bešeduju po ruski. To še slučuje i u drugih štretkoh, da nje bude željem Kocur, ali i u drugih štretkoh. Ja bi ljubio to trend za 4 roky obrazic na to sposob, že to tu našu individualnost, ktorú máme, jak Rusnaci, favorizovac i povez, že to ljem prednost, to nijak nje terha ljebo mana. Za stima našima šljebodami, co nam dati, to vam otprilike daku zjagod za zdravijom. Dok ho nje stracice, ta nje znace co mace. Tak i toto teraz našo, co sme vytvorili, že máme i svoj nacionalni sovjet, ktorý še stara i Zavod za kulturu, ktorý še stara u Rusnacov, i všetky instituciji, medijskih hiži, ja думам, že ne smijeme tak lehko opuščić, ili bitno ljudom znati jak pristupić i to
trend zoprec, da robíme na popularizaciji. Jem na kratko, a činovat se, že to możemy jem mi. Kiedy to wszystko zawiši i od širšого socijalnog okruženja u kotim rošnu to ti djeci? Pravda, jest teraz povedzme evo konkurs pokrajinski sekretarijat rozpisal za kupovanje hižoh na Valalje. Teraz u ceku konkurs 15. dom ženješka zavarti. Ukazalo se, že bar veljo bi ljudi ostali u tih štretkoh, bo nam problem da nam ljudi ne odhoze za tih štretkoh. Kad bi država generalno, a думам, že bude mušic patric generalno, da začuva našo menší štretki, že mi, Rusnaci, treba to da prepozname i da favorizujeme vecka odredzene číslo mladih ľudzoch i da im pomožeme, že bi ostali na Valalja. Mi bukvalno biološki prepadame, znači toto, že je sve menji djeci, ja думам, že u dobrim naprijame rozdumujem kad žadame otvoric u keresture okremne odzeljenje djecog, povedzme, ktorí bi prichodzeli zo Zakarpatja. U njih situacija potpuno ista, jak od je u nas, co bula 90-ih rokov. Mobilizujuše djeci do vojska, malo dahto prize u pohinje, češka ekonomska situacija, oni biše dječnje steli viselic, njem kad bi mali dze. Kad bi napravimo také okruženje i takvu atmosferu i kad bi znali tu na nekih sposob prijac, perše može biti prek školjaroh, a već može biti dalje i prek rodičoh. Toti su našo pošli za Kanadu, mušeli bi se za sljedujući 10 roki nadopunjic za stima, ktorí bi prišli znova grekokatoliki i Rusnaci, ktorí bi nadomestili jih mesto u naših lokalnih štretkoh. Obisca prazni, treba bih osnovac na hodu, znači i u pokrajinskim sekretarijatu i v Šadzi gdje god mož, že bi še na određeni sposob im višlo voći, a može biti prek stipendijoh obezpečiti perše djecom mesto u naših odzeljenjoh, da nam še nje zahaša. Toho roku ljem 11 djeci upisani do ruskog odzeljenja gimnaziji, a zname, že 15 minimum i kad prize do nejakej racionalizacije, o ktorej še stalno pripoveda, bojim se, že mi budeme perši racionalizovani. I že še poveže, evo, prebace, ali vi njemace dostatočno číslo djeci i odzeljenje še zaše, to bi bila velika tragedija za našu zajednicu. Tele roky sme mali gimnaziju, že bi sme ju nje očuvali. Nažalj, nemame dostatočno číslo djecov, budeme mušiť zrobiť na tým, da teraz jari pojdeme tam, napravíme promociju našej školi i da u par mešaci najdeme sredstva, penješ, že bi jih rodiči i toti djeci, co še zainteresuju, prišli nam tu na Ščivic i školu i eventualno da jako našu manifestaciju i da rozpočneme totu čeranku prez konkretni prikladi. Spomni se, že nemame dosť deci, tam musíme tej jari, keď sa tu toto spomni, ja už podumal, že povece da ako druhú inicijatívu, že co porobiť na tým pláne. Evo, ja môžem na svojom príklade povedať, ja mám 4, takže všetkých povolujem, že by mali ešte. Ďakujem vám i, evo, nazdám sa, že kus Franti možeme rušiti do takus optimističnejšej časti emisiji, a pošveceli sme ju práve tak, jak co i Šveči u tých dňoch Švetoch i pred našim centralnim švetom, znači pred dňom Rusnacoh, pošveceli sme ju z dohadovanju, že jak to bilo pred rokom u Novim Orahove. Stara tambura, struny jej celkom spuščeni, dávno ju hudák zochame, pošol on do cudzej ženy, dávno ju hudák zochame, pošol on do cudzej ženy. Zochavel svoj milý vár, zochavel tu hnízdo svojo, a u tým hnízde holúbka malý holčáka dvoj.
stara tambura, už dávno neštimovana, dávno ju hudák zohráva, nehraje na nej do rána, dávno ju hudák zohráva, nehraje na nej do rána. Nepošol vám pre bohatstvo, nepošol vám pre dolary, pošol von, že by holúbky na stole všetkeba má. Nepošol vám pre bohatstvo, nepošol vám pre dolary, pošol von, že by holúbky na stole všetkeba má. Stara tambúra, prach na ňu pomaly šedá, i ona jak i holky, každý deň chudáka čeká, i ona jak i holky, každý deň čeká ho i holubica, aj naše za ním žalujú, a všetky sticha zahrajú, jo tam určujú. Čeká ho i holubica, aj naše za ním žalujú, a všetky sticha zahrajú, jo tam uručujú, a všetky sticha zahrajú, jo tam uručujú. Дети моjo zlatý, prezlatý, šale, jak sme se dávno nevideli. Jak to tvári, to prešlo už nie 1 roky, ale 100. Bajako. A patrím na vás, ja dumam sebe, dosť ste se za to, jak tvári, ustareli. Ale ja se nedam, bajako, že se nedam. Znam, že veli od vás už podumali ja, že so Židom Sevkom sigurno mali pojzu s Gubagrenkom, ale aha, nebolo nič, aja. No za to, teraz až 2-3 dní, opred Nového roku, bome tak som se zliekol, som už dumal, že mi bude huja, ale ono se jako si všetko nija popravilo, vypravilo i prišlo na svojo mesto. A mija teraz stoviš deň zabehla ku mne, mija to ta moja prava unučka zlata jedna, a u rukov šmika tot obilni telefon mija, či už jak se tam volá, bez drotov mija. Ta ho tam šuljka, ta kriči na mne, Didočku, poďte, ta distanca je tu mija, naj vas čvenknem, ta vas položíme na sejsu.
reku, dečko moje, co? Sa ozdaš na žene na fejsu. Sa ti doma dávno povychtane meno kolo, mesto kolo tvojej prababi Mariny a mojej ženy ja. Na jej bude ľahká čarná žemička. Bo ona pomežatom nebola ľahká. Taká celata bola. Tak reku, znaš to najti do takoj pove popravde, sličku, na križik som už dávno porichtal, táne nemusíš ani slikovať z nija. A i tak, Dido, ešte neduma umrieť, aj takže. A ona hovorí, jaj, znáte, že nie, Didočku, znáte, že nie. Sami vás ozda všetky ľubíme i žadáme vám najdlho požijete. Aha, reku bajako, ani Dido nezna. Sa znam, že vás musí to Didov kapitál, ale nebude nič, ešte se vy dlho načekáte, reku. A ona tak už strohšie na mne, Didu, tu me sluchajte nija. Ta ja vás nechcela vyslikovať na križik, ale som chcela napraviť sliku nija, tada položíme do toho kompjutera, da vás všetky budú vidieť. Može buď se i da jaka baba najde nija, jak hovorí, čo se zainteresuje za vás. Bome, keď mi toto hravela, a do mne jak da treslo. Reku, čo, dečko moje, táto dneška i také jest. Hovorí, bajako, že to se volá dneška, to je Facebookovina, hej, tak mi hravela. Facebookovina mia. No, reku také, tak, tá vecka nedbam. Môže buď se i najde dajaká kdovica nija, jak hovorí, a hoď bude i bohatá, nebude chyba. No, tam mi hovorí moja pravnúčka, hovorí, tak na to, čo Didu, ešte mi jem dáte, dáš €1, tá ja vám dám tot môj kompjuter a sebe kúpim druhý, bo tot môj najlepší od všetkých odda za to tú vašu Facebookovinu. Ešte vám napravím ja i to profit i všetko pokončím. A sebe študíram, pája, dečko Didovo, jak hovorí, zlata jedna, jak ona zbaža Dida. Ešte Didovi, jak hovorí, napraví profit. No tak som takoj vytáhnul €1 z kišenky i dal som jej, na, reku, iď i pokonč, ale čo skorej pokonč nija, bo kto zna, keľo babi čekajú na Dida. I akurát tak i bolo. Už prešlo či deň, dva nija, dúfam, že takoj jutre deň nija, pribehla ona so s tým kompjuterom, co takoj tak vás dobre pili to tú Facebookovinu nija, tá hlaví, Didu pača, tu vám ja teraz všetko namestním i všetko vám poukazujem, a vecka môžete sa dopisovať, so s kým len chcete, kedy len chcete i jak len chcete, len mi perce budete musieť povedť nija vašu adresu, jakú da zapíšeme, tada se vám javňajú. Reku, dečko mojo, sam maj rozumal, zaznáš Didovú adresu, Dido Serko zo Skutikata. Sa hej, Didu, hovorí, znáte, ale tu treba ešte dačo dopísať, znáte, ale veď keď dopíšeme, nedá zabudete, bo keď pôjdete dneska na Vášav, abo na pijac, abo do cerkvy, abo hať ku babom, tak musíte povedať tako, že nemám kedy. Ja už mi na to tú Facebookovinu, tak dajte adresu napríklad takú, že Dido Serko zo Skutika, Majmunčok, nerobí .net. Reku, dečko mojo. Šale reku, dečko moje, vie, že také poviem. Však to vie, že sa to kto by si bude také páčiť. Však také dačo besedovala je moja pokojná a tvoja prababa Mária Mia, keď som takú sporov potáhnul veci, jak treba. Uďan, reku, prementi mne toto meno. A mentujme ho jem toho Majmunčka. No tá ona vecka hovorí, a môže to Didu inšak napríklad Dido Serko zo Skutika, het?
reku čo, naženie, kad i dozda, kali život prevedol u tim kutiku, a teraz het nie bude nič, hoď budem i majmunčok. No, tak sme se za to večkali, ako si guždem poradili, a reku da ne uvredim divčeno, nie? A i da ne popjece povalale, vidi do nje moderni bara. No, tak som odtedy moderni, ale som moderni až na strach. Nie, že som moderni, nija, až da pochybim. Nija. Statok u chvíle riči, švini po dvore riju, Irga po zahradki rije i kertica i kurka misku roztrepala. A ja nedvam, sedim i čekam, i čekam, i čekam. Reku, ozda se le mi javi da jaka gdovica ti to. No ta, kad se išće džen, dva, tri ne javi, ta bude musit zamijeniti adresu. Ta položim to tu, že Gido Sevko zos kutika het gubagren kom. Bajako. Halo. Igen, itt Nova Onahovon, Zenta Gunnarsson vagyok. Igen. Hát valamilyen búcsú. Majd később. Jó éjszakát kívánok! Zdraví buďte!
vašoše put vozduž ulicu Mladenjez, stari hižni zakrica, čarni paraskinica, Topoli keresturski, šehorno visoko stoja, i veliki pišni pod njebom, každu mi ranu moja. Topoli keresturski, šehorno visoko stoja, i veliki pišni pod njebom, každu mi ranu moja. Vašo konari dlugi, slizi popili našo, sinog vam oplakali, brata s bratom spoznali, Topoli keresturski, šehorno visoko stoja, i verhi pišni pod njebom, každu mi ranoja. Keresturski, šehorno visoko stoja, i verhi pišni pod njebom, každu mi ranoja. Pozdrav, moj rod na viki, s vami bude zvijazani. I kto zna dokle nam sudbi budu tvrdo pretkani. Topoli, to ti ruski, šehorno stoja, i veliki pišni pod njebom, každu mi ranoja. Topoli, to ti ruski, šehorno visoko. Ker bi njebo poprvolo pisateljem vizdi mali,
jak te ljubim, mila moja, to opisac bi nje znali. Jasne noći glizdi trepnu, mezi njima mešac jasni, ke biš mila bula zomnu, jaki bi bu život krasni. Ozeru čudno trebu zlatnih gvizdi, ah prešumnje. Povedz mila, čito ljubov tvoja cebla šira u mnje. Šekid rano slunko vidze i kad každi zosna skoči, ti poduma, mila moja, jak ja ljubim tvojo oči. Kad biš mila bula zomnu, jaki bi bu život krasni. Oholjeli zme perši našej matki rovnini i cicame jak čada sok, životvorni, bohati. Prirosli zme za nju jak verbag u begelju, jak topoljag u doljini. Prilipli gu našej dumi i mriji, našo žadanja i pesci gu zlovati. Rodzana zmaceri našo u žitnih od kosoh, jak prepilčata. Kotuljamеше s kukuricoh visokih, jak bundavi u bohate ješenji. Rošnjeme na tej rovnini bohatej, jak njestašni hačata. Jak husta ščec, jak mladniki bagreni, dože mi masnej puščame svojo korenji. Oholjeli zme perši našej matki rovnini
i prituljeni gunjej, korenji svoje opuščame. Buli sme hosci, stranci, na cudzim, bez ocovščini, a teraz, bratom z daleka, svoj dom z hordoscu otverame. Širokej rovnini, jak mlacená roda to, rokami čúvaš obyčaj i ruské meno Derači od zlata, co s njima plače, s njima i špiva, dokova sina Rusenaka. Roky už kroky pricisli, domom přecepli tvoji. Šeškici rani líči, príchod gumilím svojim. Znojom parasta, oni tu drači od zlata. Co s njima plače, s njima i špiva, dokova sina Rusenaka. Ostane nam mladi valalu, mladosti naša špivac, predluži ruskih špivanki, vično budzeme tirvac, znojom parasta, oni tu drači od zlata. Co s njima plače, s njima i špiva, dokova sina Rusenaka. Znojom parasta, oni tu drači od zlata. Co s njima plače, s njima i špiva, dokova sina Rusenaka.
було так перед роком у Новім Орахове, а як буде на суботу у Вербаше, увидіться, почитовані патраче, kad budete na nedjelju, znači 18. januara, provadzit televizijni magazin po ruski i posle 90-minutovu emisiju koja pošvecena, odnosno znimok Dnja Rusnacoh u Verbaše. Spred ekipi koja realizovala tu emisiju, dziękujem vam na uvahi. Reprizu te emisiji možete opatriti tej noci kolo 2 hodin, odnosno na jutre na 15 hodin i 10 minuti. Provace emisiji i prek sajta Radio Televiziji Vojvodini. Jeszcze raz vam dziękujem na uvahi. Do widzenia.